Yes, welcome back my people. Arachari umuhungu wanyu Sankara the Premier. Uyu munsi nkaba nisanze muri kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture. Ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me. Let me show you this. Yes, kuri wantu mukunda intebe za kwire nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamena amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa abanebe za original intebe nziza cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana zanabe ku buryo washiriwa ewana ugiye gushaka umugore nta namukwime ewana hano ibintu abari fresh kabisa. Sibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri babantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro turayafite meza cyane wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Sibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego ama bed cover byose bari muri kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture either intebe ibitanda utubati amasara manje muri kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe ukimeze hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys mutugane natwe iwanyu tubakeshe ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi guys. Thank you. No mungu wa Sankara the Premier hamwe na kwizerwa Arts Furniture. God bless. Smartphone yawe yaraguhenze none ngwishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere. Oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga. Muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri service zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Aya basi nyuma ya Falpi mwenyewe anachari the Premier Sankara mwenyewe episode ya 4 bayise nguki watching you ane twagaruce mugenzi basanga munuza yapfuye. 1 minute I'm drinking with Nate. Tunotungana ndi kumwe na Nate. Is there Axel yarahari somewhere hari ahantu yaje kujya twabonye amukurikira ajya kuri Anesta hanyuma yose nashiribuka ntacyo nibuka. put an awful phone. Ati yaguye ko bigaragara yapfuye sangayizi hagati ya saa 9 na saa 11 z'igitondo. Happened is your idiot hubby caught me. Ati umugabo yatashe saa 11 na twabonye areba kuri kamera umugabo yankobora imodoka yayigongesheje twabonye ahangana na Dan Kane ndacheka yarachekaga yuko munci nyuma na Axel 2 blocks from ati imodoka yagongesheje ya Neti yari inyubako ebyiri urenzaho Axel atuye. Finish. stay. Ya urashaka sinzaze gukora ndati ubaye byiza wanahaguma. Kumba maniga yari isaza maniga sigara nicyana. Bwatinze Street Australia hamwe na Sun Presents buriya ku giti.net rero hano habera ibintu birenze papa. Mugenzi ni bwatinze buriya kamabwire mw'abantu mwe ni unafuha ibyo fuha byose uzirinde kuba warwana cyangwa kubita umugore. Sankara nje umugore nciye inyuma nanjye nkahaca harafunze se maniga aragiye ngo arafuha yica umuntu maniga sigara ni cyane ariko ja mahoro ni meza undi aragenda agahangana undi binakabibonera agatsi na Stand Original Series ndaburi Sankara ibintu by'intambara shwita ntago wabibonamo ukuntu nkunda amahoro. Maniga ngo yigize intwari ngo nije ya ko watinze nakabaye nagiye ariko ndahari tayari. Ayini banapanga gubukwe ari ku kigori bro. Sheri nabize cyane mfite ibyuya byinshi yakanje gukaraba. Oya humura. Ibyo yakatwanze tubyongere.
Yeah, bro. Yeah, urakarabira rimwe. Yeah, manigari gereza. Yeah, uragenda ukarwana umwana agasigarana n'iniga wowe uri murarya ibigori. Guys, mwaretse ubujiji. Gumby. Mana sheri iki gitanda cya sogokuru ni cyiza. I just Tuzanagihinduriye matera. with you. Oh. Mana rwose nanga kuba nari kumwe nawe. Seriye. Oya ndi seriye. These past few weeks have been so perfect. Ibi byumweru bitatu tumaranye hano mana nyagasani ndi kumva ari byo byishimo. Ibazamara ibyumweru bitatu rugo ruri ku bigori sha. Yeah, they have. Ya mana niko bimeze ibyumweru byari byiza. Bari hakuno baraganiramo. How'd you get this scar? Iyi nkofu so wayikuye sheri. You know, Urazi. being a kid. It's not Uzi by'ubwana. scar. Oya wembeshye inkofu nagariye mu bwana ariko. Ni Dani You can tell me. wambwiye. I had a bad heart since I was little. Atari afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima nkiri mutoya. I had to get it tuned up. Bagomba kumindurira. I'm alright now though. Yari inkovu nini cyane usibye ko kwa kuno muragenda kure inkovu yagiye isibangana. I had to miss a lot of school. Akenshi nasibaga ishuri. I had trouble making friends. Kugira ngo nabura n'abana baneze ibibazo. We're alone now. Mana wakuze uba wenyine. Ya nari lonely kid. It was hardest on my dad though. He had to look Atira papa ntabwo byari bimworoheye. after me all by himself. He had Urumva ngo umubyeyi ufite umwana ufite ubwo burwayi yangumaga hafi. no idea what to do. Ya nk'uko bimera. Mana papa yari umugabo mwiza ariko. Dani. Ya urumva byari biraho. But I was this weak kid. Sad. Urumva yaboraga cyakora umwana w'umunyendege nke. I think he resented me. Bashaka ko bamuhungabanya. Yabayeho nawe ubwe ahangayitse mu buzima bwe bwose. Amangayikira. I'm sorry. Mana wihangane. Biriya basore babateka mitwe iteka baratera umukobwa imitoma ariko mu buryo bwo kumutera agahinda. But hating them too. Ati gukunda abantu no kubanga rimwe na rimwe hari igihe usanga bingana Sorry. So, kandi wihangane mvuze nabi. you know what I mean? Yeah. Ibyo navuga urabyumva ndabyumva. Fucking hated my mom when she left. Ati nanjye mama naramwanze igihe yadutaye. Ngaho mbwira inkuru yawe. We used to come up here. Twakunda kuzana mu mavakanse. School holidays. Nyine twaruhutse. Smoke bomb and disappear like Ariko rimwe na rimwe mu makaza akadutana kwa sogokuru akabura akamara icyumweru umunsi adahari. Hanyuma then 1 year the school holidays. wari umwaka umwe hari vakanse grande vakanse. Vakanse zararangiye. We came back. Dutegereza mama ko agaruka kudutora turamubura. Changes you, doesn't it? Byaraguhinduye ariko sibyo? Being alone like that. Kuba wenyine utari kumwe na mama umwana w'umukobwa kenshi hari ukuntu bigutura bikanaguhindura. Alone. Oya nawe numva ni njyenyine sheri. Bebe. Mimi niko hapa ndahari, don't worry. Amerika se karajyana injiji rigereza sha. Abone ibintu mwigiza ngo murarwana uburwana niki? Yari mpamvu mugora guca inyuma nawe umuca inyuma. Awi. Kumbe hakuno. Nago numva ni njyenyine, I don't feel alone. Kumbe muri yanzu imwe barimo harimo kamera. Kumbe Dani nawe yifatira utu video. Araza hakuno akatureba nyuma yatandukanye n'umukobwa. Ibintu byajya byancanga. Uyu mukobwa bwa mbere bari bazi galaxere wabateze kamera. Kumbe na Dani nawe awatega kamera. Azimye imashini. Nyamara ngiye filime. Hey! Bayise watching you. Arachenda Premier for Tour episode ya kane arachenda Premier for the one and only. Mwibutsa yuko kuri website yacu ari wa ejatakadomo.net. Aho ushira bitandatu ukwezi na 2 ku cyumweru. Aho ureba filime za Sankara da Premier Junior GT ndetse na Dylan Kabaka bebe. Aya. Aho ukarya show nabawe nta mususu nanjye ngimira nanda y'umujinya. Bwatinze hakuno. Mugenzi yo babyutse mu gitondo nta kindi kiba. What? Mana gutwaye akantu kamwe. It's really heavy. Look. Mana biraremereye cyane she ntabwo bireba ukuntu byamvunnye. Wait. Yoro umunyenege kabisa. Akabwa kaza hakuno. Dana gacana kuri ka post office agarana nzandiko bohereje. Alright, talk to me. What are we doing? Sharing ngambwira turakora iki uyu munsi. You can put the canned tomatoes and pasta. Mana cyo nyine nuko yareba amatomate twahashye na pasta. Arangiza muri telefone y'umukobwa. Urebe. Mana nibagiwaga kaba. We can do Asanga instant. tesi yamwandikiye. Ati ndacyategereje still on for one. Abona hari abamutegereje. You hungry? Kera urashonje. I'm gonna go meet Tess. Oya ngiye kujya gura na Tess. Apartment. Get an Nshaka kujya kumufasha gucleaning apartment yiwe. agent through. Mu agent agomba kumufasha ntabwo yaje. Full afternoon plan. None se gahunda twe tujya mu saa sita. Yeah. Why don't Sherry. you go tomorrow? Wazajya kumufasha gukora amasuku. I promise it'll be. Mana aba bakobwa batuma tudahura nge nayo tudahorana ntabwo mbikunda. Already bailed on her twice though. Oya naba muhemukiye kabiri. Masheri biri kumbabaza wigenda winsiga. How about I go with you then? Waretse tukajyana. Any hands and all that? Ari tujya bitwaye nkabafasha gukora amasuku.
arashaka tugirane igihe cy'abakobwa twenyine, girls time. Wowe ntabwo ukenewe. Sasa Dani ntabwo ashaka kuvuga kamuvi iruhande. Sasa turabonana nimugoroba. Ati umva witegure surprise yambaye. Ndaza kuba nakwiteguye. Agiye kureba ndetesi. Dani uyu musore ntabwo agishaka uyu mukobwa akurana n'abakobwa inshuti cyane. Aba yumva yamwiharira wenyine bakibanira uwa babiri. Bwatinze. I thought it was so perfect, remember? Mana naketse ko ikanzu yari nziza. Sasa hari n'amakanzu bari baguze nk'abakobwa. I was in custody. Ati ikintu gitangaje nuko umugabo wawe ari muri gereza ari wari waguriye ikanzu. Dodged a bullet. Yewe umuntu yakwepye amasasu menshi nibyo n'ibindi bibazo by'amasasu umuntu yakwepye. Did you? Ese ibirahure wapakiye ndati ngibi. Sasa baje hakuno baza kwitamo nk'abakobwa. This. Nari nkumbuye bino bihe. Day drinking and hanging out. Mana nari nkumbuye ko dusohoka tugasangira tukaryoshya. An hour away. Mana yari ni side chill. Some reason. I mean, where else was I gonna go? Ese urumva ari handi najya koko utsibye kuza kureba. I can't stay here, and Nago naguma hano. now that I'm all moved in, I actually like. Atu nakoni nyine bingiye kubijyana mu cyaro. Sasa karo gakobwa karimo karapanga ko kapakije mu byinzu kabagamo kakabijyana muri yanzu ya sekuru iri mu cyaro akarajya gutura burundu. More space. Woni ni Lina. You should come. Nyine yakanya. You should. The Wajuze ariko tugahanginga out together turi kumwe. place looks really different, Hari ahantu haratandukanye. and Dan's a great cook. Na Dani nawe turi kumwe nawe n'umusore uzi no guteka, is a great cook. I'm free next weekend. Okay, by the free weekend itanaza nkagusura. I'll ask him. Okay, zamusaba ubuhushya. Maybe gonna go. Sasa ibaze kuba ufite inshuti mwajyaga musura nuko mushaka ariko yabona boyfriend ati ntabwo byakunda ko unsura zabanza nake boyfriend uruhushya. Away. Uvuga nawe ubwe nta burenganzira bagifite mu rugo rwe. Claire, now you bail. Ariko se kuki burugo mpaza umupangu usanga uca ku mana. And since when do you need permission? Ni gute umbwira ngo uriya musore atagiye guha uburenganzira bwo kuba wakagira inshuti zawe mu rugo rwawe mwarashakanye. I do, Mba but ndabyumva gusa. Dan's actually really good for me. Mana Dani ni umusore tuberanye kandi ni mwiza kuri nge. Yamaze kukamena ipira. He takes care of me. Mana anyitaho. He makes me laugh. and Aransetsa tera blage. I feel really seen by him. Mana hari ukuntu umukobwa bari mu rukundo akabona rwose umuntu bari kumwe amwitayeho cyane arandeba arambona. Sometimes it's like he can read my mind. Asa nkasoma intekerezo zanjye ndi mu rukundo. It's the speed. You know, it's like Umva ibyo n'umuvuduko urimo uragenderaho. whenever she hits Kandi the akenshi umukobwa ari mu rukundo cyane hari igihe birangira gonze fan, you just ugabanye speed urimo. you stop. Ushaka kuzashinga amazuru cyangwa agongesha moteri. I'm not tracking you out, Des. Umva sheri ntabwo ndimo ndagukwepa ntabwo ndagukatira. Bano bakobwa bari inshuti magara ariko akundana na Kane. Kane yamuha uburenganzira bwo kuba yasura abashuti be. Ariko Dani warimo aramubuza kuba yakora iki? Yahuza n'inshuti ze. Promise. Kandi ndagusezeranya ntabwo nagukatira kubera umusore. Amugira inama atari ko bibaye byiza wagenda gace mu rukundo urimo urakunda Dan. Joie anniversaire. Dan yarakoze ka anniversaire. Shit, wait, did I get it wrong? None se nagwambwe kuva ku tariki 30 z'ukwa gatatu. Cyangwa naribeshye. Mana wabyibushye. You had? Barasukana ari ubyibuke se. Yamuteguriye militi purize amaranye iminsi. One more thing. Buretse gato arakandi ari n'imana ngufitiye. Oh. Wow. Okay. Arangire fungura turebe. Amuhereza impano y'uburoso. Akaroso This pain I'm living in. bivuze ngo uranyemerenze tubane. Uyu mutipe yabanaga n'uyu mukobwa w'umuntu waje kurepara inzu y'iwabo nk'umuntu bahawemo passe nande na Claire ndetse na Axel. Mukobwa aranje mu buroso bivuze ngo nta mpamvu yo kujya kujya kwibrosereza ahandi iwanjye ni iwawe. Bantu mujye musirimuka bure buryo utanga impano bitewe n'ikintu ushaka gusaba umuntu. Nushaka gusaba umuntu ko mubana umuha uburoso. Bivuze ngo aze abi wawe nyine mubane nuko nyine. Nekese. Mana. When we met, I never imagined that I'd be sitting here with you right now. Ati hari igihe kigeze kibaho sinigeze nimagine ko umunsi umwe nzaba nicara nyano nawe uri muransaba ko twabana. Ntabwo nigeze nibaza ko uyu munsi uzagera. Ariko nimukumva bimeze nkaho ari nk'igeno ry'Imana ari nka fate. Nkumbwira. Musore uvuga amagambo meza. Yeah. Lena ndagukunda. Lena I love you. You don't have to say anything. Just Ntabwo nugira icyo uvuga niba bikugoye. want you to know. Ndashaka kubimenya ko ngukunda. Bakiraho. Claire arahamagara. He wants me to do a job for her, but Claire ashaka njya kumukorera akazi. Why? Oya none se kucyumuha you guys haven't talked since. You know, I thought it might be weird. Urabona nje nawe turi mu rukundo kandi Claire amaze igihe kinini nawe mutavugana kuva umugabo yapfa Axel. No, it's okay. I get it. Ndabyumva gusa.
It's not like you guys were super. abantu baratandukana muri iyi si niko bimera. Reminds me, this beach getaway thing. Do you think it could wait just a little bit? You already booked it. binyibutsa tujyana ku mazi nabo. Tess is pissed at me. Tess yandakariye. It feels like maybe she's right, you know. ariko ku rundi ruhande ni kumva ibyo avuga ari byo ntabwo tugihuza cyane mbere ntarakumenya nahuzaga nawe cyane none na Claire urimo uramukwepa. Am I abandoning all my friends? bisa nkaho urimo uratererana inshuti zanjye oya ntabwo ariko bimeze. You need to reset, that's all. erega ukeneye kubanza nawe ukiyubaka ugakira ingoma z'ibikomere bya hahise ukeneye kuba uri wenyine. bariya bashutoye ni abakwibutsa amateka atakunezeza. I think you should do it. ariko sheri niba ushaka kujya gukora kariya kazi Claire yashaka kugabanya ukagakoranya ntabwo nakubuza. Okay. Okay. Go to the bathroom. ndakajya gukoresha bathroom. Mugenzi uyu mukobwa ntabwo agihuza n'inshuti ze cyane. Mba utegereze ngo wese nyare uzenduka kubitire muri dushe. Ajya mu bwiherero. Pete. Peter. Hari uwaje ahamagara Dani ngo Peter. Platinum Pete. Platinum Pete. Bite. Umukobwa nabaza hakuno. Mana ari mu rukundo. Umukobwa ureba abakobwa b'abasirimu yipropose umusore ati sheri. Igihe kirarenze reka twibana umukobwa avuye kumuha uburoso. Ni ikimenyetso cyo kuba yamusaba ko babana. Aza hakuno. Mugenzi kari mu rukundo. Murto yakabwa ati umukobwa uri mu rukundo akenshi aragiye birangira senuye amazuru. Arigiye wagonga mu rukundo ugasanga urira burije kandi ukababara cyane. Bibaye byiza wagenda gake ku rukundo urimo urakunda Dani. Dani ntabwo wavuga ngo umukunze cyane kurusha wakunze nde. Kayini nubwo yakoze amakosa akaba ari gereza ubigende mu gake. Wa mukobwa yavuye mu bwiherero yategereje ko sheri aza asanga umuntu bari kuganira aje amwita Peter kandi yitwa Dan. Baraganira nk'abantu baziranye. Dani uyu muntu ni uwaye. I don't know who you are. Wa mugabo ntabwo nzi uri. Ase uri matera bracket cyangwa? The Atlas Sales Conference. Ntabwo bwadurira mu gitwaga the Atlas Free Conference. Like 2 years ago. You need to leave. Imyaka ibiri va hano ugende. Pete. No. Ntabwo se Peter niki? Navuze ngo va hano ugende. Sasa uyu muntu aramuga ko bahuriye muri press conference yitwaga Atlas imyaka ibiri ishize ariko unaga mwibuka. Making friends? Urimo ararema inshuti se n'umuntu mumenyanye. Lena, this lovely gentleman Lena uyu mugabo bona w'igikundiro thinks that we know each other. arimo arakeka ko dushobora kuba tuziranye. George. Anitwa George. But actually, I think I got confused. Gusa nshaka kuba nibeshye namwibeshyeho. And now I'm interrupting. Cyangwa se niba ndimo nabangamira mwihangana. So, nice to meet you. Anyway byari byiza guhura nawe. Mwembi babiri. Nice to meet you too. Abyiza guhura nawe. Ariko umugabo amuvugishije asa nk'amuzi aje amwita Peter aramwibutsa ngo press conference bahuriyemo. Uramuzi se byaheze. Pete. Janyita ngo Pete cyangwa Peter. Really? Bibaho rimwe na rimwe. You know, I think he was trying to pick you up. Ariko basanga ari baragutereta batinganye baruzuye. Aho ya sheri. Basekamo. Mugabo agize akantu k'urwikekwe. Why don't we take this to go? Waretse tukavana tugataha se. Ndafata umwanzuro wo gutaha. Akira message irasona. Umukobwa arebye abona umutipa arimo aramwandikira hakurya kuri kontwari. Arebye abona na sheri we asa n'uwakiriye message. Bano bantu baraziranye cyangwa je ne ko ne pa. Reba filime sasa. Nakubwiye umwite the premier for real samano. Bwatinze hano harabarimo barakora amasuku. Mu rugo kwande kwa Claire hari yazaga. Mugeze wa mukobwa yaje kureba Claire nyuma yuko Axel apfuye bamaze nk'ameza ngaye batahuza batavugana. I think we finally take this down. Yeah. Areke bitu bimanure. You really went at it. Mugenzi Claire na Zara bari mu nzu barimo bakora amasuku n'umwana na nyina. And fresh. Maze kubasa neza ibi studio ya so can't- Ivane mo hano. It was. I like pastels. Ariko twashama pastors. Aravuze inyuma. Haciye badahuza. Gamere banje gucya kwi umukobwa ashobora kuba yararyamanaga n'umugabo we. Ariko mu nyuma aza kumenya ukuri ko yabonye izindi video. Axel stuff? Muri mu mramano y'ibintu bya Axel cyane. Lots of it. Bimwe bya nyuma bisigayemo. Pick it up. Fine. Mama we araza kudatore bimwe na bimwe byiwe by'umwana we. Today, they were on the rubbish pile. Ewa nambwe ko imusa yaboneka ariko muhanze wuzuye imyanda myinshi. Everything's going well. Ibintu sawe bimeze neza. Considered. Ni nkuko wabipanze. I've had to hire a team. Ngomba kodesha chipe. Trainer. Nugo bujya bana posting buri munsi. Find the time. All the headspace. Ataranye nanjye ne kuruka mu mutwe niba mbona bayivuye mu mujyi nigira mu cyaro kujya refreshing mu mutwe. What are you doing here? None se uzanywe n'iki ubundi? Bira bazungu nazo guca ku manda kubwiza ukuri. N'iki kugenza? I've been thinking and I realized that I've been kind of absent.
ati rwose maze iminsi ndimo ndatekereza nkumva ko dusa nkaho wambuze nanjye nakubuze ntabwo tugihuza nka mbere. So I wanted to come and tell you I'm sorry. Nashaka kuza wenda nkwaka imbabazi mbabare kubwe byabaye. Last time you were here, I had all this rage. Nari mfite imijinya ndayigutura. Put it on you. Byose mbishyira ku mutwe wawe. You didn't. I mean, Axe was already gone and you were looking out for me. Ati rwose ubu ngubu njye birananeze kuba Axel umugabo wanjye yarapfuye ukaba ukiri hazana ushaka nabyo ni byiza kandi biranejeje pe. Gusa nta kibazo mfitanye nawe. Fucking blind. Nanjye umugabo wanjye yangize impumyi ntabwo nigeze menya ko umugabo wanjye yabika amavideo ameze nka kuriya. Me too. Nanjye nuko. Mama ngiye kubimanura. She's really coming into her own. Watanyaje yakura. No, never. Oya ntuzatuma abona basore bateretana ndate ntabwo byabaho no never. I can see that you're really busy. Ndabona kuri busy. Just ji yawe yakire. Deka nikomereze. Buretse gato. Something. Hari nshaka kubwira. I saw Kane in prison. Nagiye gusura umugabo wa Kane muri gereza. I know we're not supposed to see him before the trial. Ndabizi yuko ntabwo remerewe kujya kuhamura mbere yuko ajyanwa mu rukiko. Okay. Okay. He wrote me this letter. Yanyandikiye urwandiko. I had to look him in the eye. Nabanje kumuna maso. Ndakeka. See who looked back. Nawe turareba na nyine mu maso nkuko wajya gusura umuntu ishene. Hanyuma umurebye mu maso. I wore big heels. Nambaye inkweto ndende. I could lunge over the table and numvaga nazamuka kuri table ngamushinga amenyo nta kindi cyangwa banamutera icyuma ariko muri amaso numvishe mugiriye impuhwe. He doesn't deserve your pity. Ntago akwiye kugirirwa impuhwe uriya mwicanyi. Zara. I'm okay. Mama ameze neza. I've fallen. Arabura muri kwitura hasi. Well, it's good to see you. Byari byiza gura nawe. Reka nawe nikomereze nawe ugira ibihe byiza. Ati yagiye gusura Kayini. Bwatinze yari hakuno. Aza hakuno ku ishansi. Ye munyihanganire. Dani yabarira yitwa Lina. Who's Dan? Dani se nindi. Drives it. Sasa wa mutipe babana Dani yamubwiye ko numwubatsi yaza ku ishansi hano yamubwiye ko ari buze gukorera. Green Land Rover. Asanga nago bamuzi. Atwala Land Rover ya green mutipe muremure fuzatsirabura. Yeah. What's the name of the bloke that's doing our country? Arya mutipe ko ari ibintu by'imbaho yitwa ndi. Yitwa Raj. Haven't heard of it, Dan. Yewe Dani nawe tuzi. You know, I'll just call him. Reka naza kumuhamagara nta kibazo. Sasa urebe filime. Umukobwa Jao Dani yambwiye ko yaje ku kazi. Address yamuhaye y'ishansiye ntiyamusanga ku ishansiye. Harya hano so yitwa 12 Agri Street. Sure is. Naho ngaho rwose no 12 Agri Street. Yamuhaye address. Niwe se. Nguyu niwe wuyu. Yeah, I've never seen it. Uwo mutipe nawe turabona kuva twatangira kubaka hano. Biramucanga. Alright, well, no worries. Nemugire ikibazo nta kibazo. You too. Good luck. Sana amahirwe n'imigisha. Agakobwa bakabwiye ko umutipe ngo bakundana gwano kwishanse yakabwiye ko akorera ngo nta nubwo yigeze akorera. Muri abazungu banga umuntu babeshya. Agenda hamagara Dani kuri first time audio. Dani nago yitaba. Agiye kwishanse yanamubwiye ko akorera ntago ariho akorera. Missed calls ziruzura. Filime. Dani wambwiye ko akorera hariya ahantu ku ishansiye. Dani nkaba nasanze musanze ku ishansiye. Dani akorera he? You're awfully quiet. Haza ko tuje cyane sheri. Ko bagatashye. Urebe. Buri umugore amenya ko atangiye kumeje no abagore abasirimu. Ntago ibiro bihubukira kubaza yihurukanga. Oh, really? Ndimo nagutekereza utekereza iki? What kind of bad? Yeah. Sinzi mpamvu umuntu arimo niyumva neza. Paying for everything. Umaze ibyo rwose ibintu byose ari ubyishyura. I told you, money's not that big of a deal to me. Amafaranga ntago ari ikintu nkunda muri iki. Niyo mpamvu ibintu byose uzajya ukenera uzajya umbwira nishyure. Still, I think it's probably time I go back to work. Manda cyeka aricyo gena insubire mu kazi. Sleeping and go. Sheri uracyakeneye kuryama ukaruhuka wijya mu kazi. Let yourself recover. Banzu ukiri bikomere bya hahise uryame nk'ukundi kwezi udakora. Buri mugabo ushaka kukwica mu mutwe akubuza gukora. Undebere. How was your work today? Wese uyu musakazi kagenze gati. Hano kambazi. You know, I drove by. Urabizwe nageza ukorera. Thought I'd surprise you. Nashaka gukora surprise. Lena Phillips. Lena Phillips yewe. You me? Uri muraneka se? Yeah, non-stop. Oh yeah. I asked for you. No, naje ndakubaririza. But nobody seemed to know who you were. Ariko ko bantu nasanze ku ishansiye nasanze nta muntu n'umwe ukuzi.
Oh, did they pull that old stunt again? utambwira ko badanyiza brage za kera. There are a bunch of comedians, a lot of them. Hariya kwishansi abantu bose ni abakomediye mana. Umva bose bakunda gutera brage. Bose ni ba mitsutsu. So I got out of there before lunch. Umva nahavuye mbere ya saa sita. Yego. He seemed nice. Amugira umusazi. What's his name again? Harya uriya mutipe mukorana nabonye ari umwana mwiza harya yitwa nde? Her name is Vicky. Yitwa Vicky. Are you sure you got the right place? Ariko seri wagiyeho nankorera? Argyle Street. So hamweze kuri 12 Agri Street. Nahagiye rwose. Umuhanda wa Agri ariko umuhanda wa 12. 112. Nakubwiye 112. Okay. Amugira injiji. Argyle Street. Sheri. Full dance. Mana pewa kandi biranejeje kuba nampanje surprise gusa. Bariya batipe bakunda gutera brag ne bajya bumva. Hari uwitwa Mitsusu arabeshya. No, 112. Ariko sheri wambwiye 12. Text me next time. Oya ubutabasu nyandije mbere kuza ku kazi nakubwiye 112 nagari 12 gusa. I'll give you the tour. Nzagutembereza nkorera rwose kugira ngo atembere neza ntacyo bitwaye. Amugira umusazi. Yaneretse abantu bari kwishansi ifoto y'umugabo bambwira ko batamuzi. Bitangira gake gake. Bimwe mugenzi we Tesi yambwira ati ureke guhubuka mu rukundo. Ubyirukangamo cyane hari igihe urangira wabaye. Bwatinze. Mugabo mu cyakare apakira utuntu two kwishansiye. Ya sheri naguteguriye ibya saa sita nuze kujya restaurant. Ibintu bya restaurant umva ntugiye kurya mibe. Get so lucky. Mana ndo munyamerego kubana ngufite amuhuru bizu. Nakoze sheri. Sawa. Keys. Ko nache zirera. Have you seen my phone? Na phone yanjye wayibonyera? Maybe it was in the bath. Yari muri douche. Do you want me to get it? No, no. Reka nyikuzane. Oya. Buri mugabo wamuhesi nda kumugora yafata kuri telefone ye. Arabyanga. Umukobwa nawe aramwihorera. Arangije umugabo wambeshya anakorera avanamo smartwatch. Buriya smartwatch iyo yuje na telefone ushaka kuba wa detectinga ukamenya ahantu umuntu ari. Ayishyira munsi y'umusego w'iki? W'intebe y'imodoka. Ayisese kama umusego uhurira na hariya wicara. Ashyiramo smartwatch. Nibwatinze. Kumbe baragiye bakurikira umugabo. But I feel like J-Lo. Ariko noneho utangiye kwijyanga Jennifer Lopez kabisa. Gute? Soderbergh. Out of sight? Soderbergh naguzi? Stalks Clooney and shit. Yajyaga astalkinga Clooney. Jennifer Lopez ari umutipe bakunanyezwaga George Clooney. Bakunda kumustalkinga cyane amukurikirana aho yajyaga hose. Their ex all the way to Fiji. Wasanga uyu mugabo ariko yagiye gusura umu ex wariyo mpamvu. Because it was true. Ahantu yaparitse atandukanye n'ishansi. Mine. Yewe nawe usanga uri kwinjira mu bitekerezo byanjye. Are you into the right building site? Ese ironi ryanzu isa nk'ari ishansi ya. And the houses on Argyle Street only go up to 50. Umugabo yangize umusazi ngo mbwa kana kuri kuri Argyle Street ariko nagiyeyo ariko buri munsi warambwa akajyayo. Place. It's. None nebara ahantu yaje ni ku rugo rw'umuntu. I mean, maybe. Cyangwa wenda. What if his wife's in there? Bose wasanga afite umugore indani. None wakuta muhamagara. We can't sit here forever. Muhamagare urebe niba ari bwitabe telefone ko umugabo uri kumwe n'umugore ntabwo yakwitaba inshoreke. Muhamagare wumve. Arahamagara. It's not. Nago n'ubusazi nagara ubusazi yamagara. None se ari hano muri ara ishansiye. Umva ndabona imara sohoka ndabona imara sohoka. I was just thinking about you. Sheri nari ndimo nagutegeza uva umuhehesi. Liar. Mubeshye gusa. Where are you? Uriye Sheri. I'm at the hardware store. Nari ndi kuri hardware. Rackets as well. Urabona ryari hardware. Hardware namwe abika ibikoresho by'iki byo ku mashansiye. Do you want to get lunch? I would Wariye. lunch, but I'm so. Nakifuje kurya gusa. Naswapinze umva nari naniwe cyane nago nariye. Why don't I come over tonight? Uyu munsi turarya iki? Okay. Ndakuzanira sushi nuteke. Alright. Jiza sawa. Love you. Saa tuwarane ku mugoroba love you. Mutipe numubeshyi mwiza. Abenyagubwa ko ari kwishansi yari kuri hardware. Baranje abonye aje. Baritse bafite Land Rover cya green. Bagatinze maniga bakomeza kumuhanga amaso. Araho yaje. Buriya hari ahantu usanga hari nk'ububiko runaka haba bahabika ibintu. Abakobwa barakomeje bakurikirana nde? Dan gara twabonye ari umuntu umwita Peter cyangwa se Pete. Gatinze bakobwa bakomeza hakuno. I don't know what we're looking for. Yewe ntabwo tujye turimo turashaka. I mean, we could ask someone. Reka dushaka ko twabona umuntu. Hano hantu hari ububiko bw'abantu benshi akenshi abantu bakora ku mashansiye usanga bafite ahantu abahurira bose babika ibikoresho byabo cyane cyane iyo bakorera za company. Do you think these could be his tire marks? Ese wasanga hano hariho izi tire marks ziwe nano aya ni amapine ye.
What? Polish. Ichis. Mwanda bana? What? N'icyo ubonye? Kureba neza? Ndakeka nari habika ibikoresho. Same Gute se? as his toolbox. Urumva ni brand imwe y'ingufuri kuri toolbox yiwe ndetse n'iki no ku bubiko. Tujye mindani turebe ibiri indani. Surveillance. Nobwo twiyemeje kumustalking atumustalking. Breaking and entering. Nobwo bigize Jennifer Lopez na George Clooney. Actually, yeah. Nagufasha cyane. You're the manager, right? So manager wa hano ra? Yeah. Yego. It's my boyfriend's birthday coming Urabona na anniversary ya shiri wanje boyfriend wagiye kuba. up, and Baramubesha. present inside, and then we left the house. Rero twahoranye hano nsigamo impano ye mwana indani muri store wahabika ibintu. On your Pete? Bagiye imfunguzo. Inside, and then we left the house, and I forgot my keys. Rero tuva mu rugo nibagiye imfunguzo zita mu rugo kandi gift yiwe irimo hano indani nco wanyinguriraho. On your Peter's girlfriend? Waburiwe girlfriend wa Peter. Jazina iragaruka. Wa mutipe bawuriye muri restaurant witwa George yavuze ngo so waburi girlfriend wa Peter. Kobwa yikangamo. Guilty. Yego rwose ni girlfriend wa Peter. Sworn I just saw him go. Ndamubonye vano nonaha. Give him a call. Wamuhamagaye sakaza gukingurira. Oya byihorere. I'm sorry. You can't. Urumva surprise. Rero nago nagura urufunguzo rwa reserve nyiri ubwo bubiko atabyemeye. Jazina Peter riragaruka. Urebe. Saa murakoze. Nawe undebere. Okay, well, so tonight. Bwatinze umukobwa agaruka kuri ka restaurant hamwe bari kuri anniversary. Hi. Yewe bite? Sorry, service doesn't start till 12. Yeah, Urwo se bihangana twatangira mukaya saa sita. I was actually here a couple nights ago. Maze amajoro angahe mvuye hano. Max, was it 6 for the bride party? 8. Hano baba bafite gahunda nyinshi bategura amatembo bitewe n'abandi bikorwa biri buhabe bana baba bookinze. I'm so stupid. Ngiye kubaza ibintu ariko bisa nkaho ari ubuswa. I met this guy here, Hari umutipe twahuriye hano. and he gave me his number, and then I lost it. Yamaye nimero ndazibura. So I actually can't help you. Ye nago nagufasha. Sorry. His name is George. Bamwita George. Amubaza wa mutipe waje akafika kita Dan George nago Peter. He was here about 9. None twahuriye hano byari nka saa 3 ka nijoro. Super cute. Mana yari umutipe bogare. Nice. Tamaso meza. 9, did you say? Abantu bazi ko mbana banditse baba babukinze hano amatebora. Kaze ngurebere George. George Gibbons? Bamwita George Gibbons. Oh my god, I knew it was. Mana cyo nibuka cyo n'izina George ariko Gibbons naryo yambwiye. Mind if I take a quick photo? Ngaho fotora nimero za telefone ngize hano. Ugire vuba ucomoke. Ndafotora. Sa urakoze. Manager wa hano umutipe abika ibikoresho yavuze Peter. Bimwibutsa George reba bahuriye muri restaurant akavuga ngo yitwa Peter. Ni bwatinze yaje hehe kuri Instagram atajya gustalkinga wa mutipe Peter. Agendera amafoto ye bina postinga. Buriya nabwiye gukundana n'umukobwa w'umusirimu niko bimera iyo umuzanye wubwiye skoro. Usanga nawe kumutunyira acanye ku maso. Stalkinga Gibbons. Kureba neza. Kureba ku ifoto ya George Gibbons abona minyuma muri background hahagazemo Dani ari kumwe n'undi mugore. Filime yaje atangira papa. Narabwiye ngo sankara mbazana utuntu tw'ubwenge bitandatu naga bari menshi. For a few weeks. I could have Bwatinze aje kureba Gibbons baza kuganiramo. sworn you said that this was a standalone. None ze ukamubura uraza kundeba bimari. I think we got our wires crossed. Bisa nkaho njye nawe ari ikintu duhuriyeho. I can pass you on to one of my colleagues. Yes. Ntabwo wawe na nimero z'abakorege banjye batwakoranaga. I actually Bagufasha. talk to you. Urumva nagara ibyo nyene nshaka ko tuvugana. Hey, we've met before. None se arya twarahuye mbere. We have. Cyane rwose twarahuye ejo bundi. A couple nights ago at DeSantos. N'amezi make ashize amajoro make ashize gusa. I was with Peter. Twahuriye ku restaurant ka DeSantos na ndi kumwe n'umugabo witwa Peter. Oh. Okay, but what is this about? None se ugamije iki kuri muramumbaza? How do you know him? Ubundi buriya mugabo Peter umuzi gute? He was pretty adamant that I don't. Urumva twahuye gutyo bya bintu bitunguranye ahantu. Saw the look on Ariko ntago uzinye bigiye kure. your face, and then Nabonye kuno murebaga hanyuma nibwira ko kuri ko bose mushaka kuba muzanye bigiye kure. this. Hanyuma byaranye mbonye iyi foto. Atlas conference, like Aho twahuriye mu nama ya Atlas Conference. maybe about 2 years ago. N'imyaka 2 ishize iyo nama ibaye. Do you remember his last name? Wabaye bukizina rye rya nyuma. No, it was like 2 years ago. Yewe buze nawe umuntu dorukana imyaka 2 ishize uno so naba nigibuka koko. Look, I've got to get another. No, but sorry. Umva buretse gato buretse. Do you remember this woman? None se uyu mugore base waba umwibuka? Bari kumwe. Name. Ha izina rye nararyibagiwe gusa. He was super fun. She Yari umugore ushimishije pe. was sharp as anything. Umva yaranywaga ebana twarengewe inzira ijoro twanyweye icyo kunywa. She caught your man's eye. That's for sure.
ariko nabonaga rwose uburyo yarebaga umugabo basa nkaho bari bakururanye bakundanye maso yabona areba ko ari mu rukundo. What's going on? None se nibiki bijya mbere hagati yawe n'uwo mugabo kumbaza? I just really need to find this woman. Urumva we niba nta makuru ahagije ufite icyo nyene muri kano kamwana kuba nashaka uyu mugore. Do you think you could help me? Ese uraceka ukuntu wamfasha? Bwatinze nimba aramuha adresse z'umugore je ne connais pas. Bwatinze tugero ko rucyanyirire Land Rover nabagira gutya gataha nagazi wa mukobwa Lina Phillips yatangiye kumustalkinga. Uyu mugabo buruko atashye nta kintu ahita akora abanza kuvana hano muri ka post box inzandiko baboherereje buriya muri Amerika cyangwa se na Australia n'ahandi hose mu bihugu by'Uburayi baracyakoresha inzandiko kuko hari usanga umuntu ari mbari ya mbari cyangwa udashaka ko umuntu yakora iki yajya kuba yabahaka inganga ajye muri za email n'ibiki abantu baracyakoresha inzandiko cyane nko kwandika abantu bibera mu byaro. Umugabo yajya yakira inzandiko nyinshi. Sheri tiye aramezo reba inzandiko harimo n'inzandiko zande bantu bahora bamwandika nk'uyu Gahini arandika yandika ibiki rangije inzandiko za Gahini uri muri gereza yandika acishamo amaso nk'iki cyo umukobwa ari hakuno ahamagara nde ndanamuhamagaye ahitamo yanga kumwitaba yandika ubutumwa nasohokanye na Tess aramubeshya arangije maniga so mu butumwa none waza nkabiyunga wari ikibazo girl stuff chocolate ni gahunda z'abakobwa reka turabwana mu nyuma ntago ari umwana nagukerewe nonaho. Okay. Agiye kwandika arabihagarika. Good news. Akuru meza. Harry. Nabonye izina rye. I spoke to uriya mukobwa ari mu ifoto yitwa Harriet. Mate, he knew someone that worked reception at CPG. Urumva hano twahuriye nahamagaye umuntu akora kuri reception yaho hano twari turi imyaka 2 ishize mu cyari cyatuzanye. Wamuhamagaye bailed one day. Ati uwo mukobwa yaje kubura wowe witwa Harriet. Got sick. Hano yabaga bambwiye ko mama yaje kurwara. And a few weeks later she called up and said that she won't be back. Arangije arahimuka aho hano yabaga ahamagara Landro daci byumweru bike ambwa ko yarwaje nyina ko atazanagaruka aho hano yabaga. Explanation? Nope. Ntabwo ndibusobanuro hoya ntabwo ndibusobanuro Landro yamaye. And the girl I called said that she never saw her again. Ariko umukobwa nawe wo kuri reception yaho twafata iyo foto yambwiye ko atongeye kumubona nyuma yaho. Except this one time in Parramatta selling carpet. Usibye ko ngo arahandi hano wongeye kumubona mu gace ka Parramatta agurisha amatapi. Which I don't know. Doesn't sound like her. Did they say which store? Dore se iyo store yaberereye. Abahamubonye nawe aciye igihe. Did you happen to get a last name? Dore se wabamenye izina rye rya nyuma uwo mukobwa Harriet. Bari muri iyi foto Harriet. Harriet Mason. She drew up a quote for me. Harriet Mason wasigiye ubutumwa. Right. No worries. Okay. Sawa nta kibazo. Thank you. Sasa yahereye kuri Gibbons ageze kuri Harriet Mason. Anagenda amenya amadresse ahamagara amenya amadresse Dani nawe ariko ahamagara bagabo batabagore mu cyaro bakaza Kigali kubeshya abana b'abakobwa aramukupa urebe gatinze tugaruka he Madrid hano hari uwo bavanye ni Kane mazemo iminsi Kane Curtis Kane nibyo mwitwa ngo ni za Gahini kumbe Dani yaje gusura maniga bazimisheri zizandiko nde icyuki inzandiko maniga akaba uzitora akazitsimba umukobwa nanazibone aza hakuno. It's about Lena. Ngana nje ngo tugane kubijyana na Lena. Ameze neza. Ego. Ameze neza. Yabiki se turi kumwe. She's fine. Kobwa ameze neza. Fine, she's happy. Ameze neza aranezerewe. Then what the fuck are you doing here? Urakora cyane wamusenzi. Ananga ibyandikaho. Narumwe umukobwa arasoma. Ukeneye kurekera kwandika izo nzandiko. You need to stop. Izo nzandiko n'uzura mukobwa ukeneye guhagarika kuzohereza. Kuko sinatuma zisoma. Njuka za 11 nkazivanamo nta nubwo azibona. She reads these out to me, you know, at night. Rimwe arizogeze kunsomera mu matwi. For a bottle of wine. Ariko ntago mashaka mu gihe turi kwinywera ka wine kanye n'umukunzi wanjye ko bari maransomera izo nzandiko zawe.
We laugh about it. arega kenshi arubwo igeze kunsomera turaguseka. You want to do that? Ntabwo uriya mukobwa yanseka. You really don't know anything about her, do you? Erega uriya mukobwa Lina ntabwo umuziho byinshi sibyo? Fuck you. Igagapando. You want to take a swing at me again? Ushaka kurwanira hano se nanone? Gerageza. Hano ko ari gereza. Nkora ureba ibikubaho. You're lucky they're here. Uri umunyamahirwe ko bari hano. Need you and your sad sack story. Wumva ariko se kuki utagereza guturisha inkuru yawe ibabaje y'umwanda ugatuza. And do you fucking time like a man? Wishe girlfriend wawe habuze gato. And leave. Wica n'inshuti yawe, inshuti magara yawe. Leave her out of it. Wagerageje uriya mukobwa ntabwo yakwenya urukundo kuko azi kuri umwicanyi. I hear it from her. Oya ibyo niwe uzabinyibwira ntabwo ari ugomba kubimbwira. I've said everything that she wants to say to you. Ibyo mukobwa ashaka kugana ibyo mubwiye nta n'ikindi. I don't believe you. Ntabwo nakwizera. Bisa ngusabye kunyizera. Reka inurabeho. I know what you are. Erega nzi icyo uri cyo. Snake. Uri inyamaswa, uri inzoka. Laugh all you want. Niyo mpamvu urimo uraseka. Kidding you. Seka ibyo useka ariko uri inzoka. You're dumb to see it. But you know who will? Lena. Ati umuntu uzakuvumbura ni umuntu uyu. Umwe n'uriya mukobwa Lina. Nah. She's smarter than you. Uriya mukobwa kurusha ubwenge. She's smarter than you. Get you out. Azakuvumbura kandi azaguta hanze. Azaguta amazi. Ibyo wigira byose umenye ko Lina azaguta amazi. Nawe ugira ibihe byiza ibyandiko byawe bigumane. Aya. Kandi urakoze. Reba filime sasa. Bwatinze hakuno. Hari uwaje hano. Muri Paramara cyangwa se Paramata kamvuge gutyo. Bambwe ko ngo Aliet ngo yagurishaga iki amatapi za kapeti. Hano butapi bw'imbere y'icyumba bwo bakandagiraho bwo mu madushe. Hari ikintu nagufasha? Yeah, Abona Aliet love this tech. Wazi ko zitapi? Between you and me for Ya, natarwa hagati yanyu nawe. you end up spending $5 to Ati rwose hari $5 ureba hano. and we'll take any Ezari zo nzajya ubutaka itaka ko zarangura bikoroha. messy boyfriend. Ariko izo tapa kenshi zigurira abana ba boyfriend b'abasazi. Ntago zandura vuba. You Harriet? Yaba ari Harriet. Harriet Mason. Ne Harriet Mason arahinduka. Urinde. Okay, my name is Lena. Bantalina. This is gonna sound so weird, but this Urumva ibintu njya kuyabisha kumvikana nka ari ubuswa cyangwa ubusazi. is about Peter. Ibyo nshaka tugana n'ibyo na Peter. Niyavuga Dani. Did he? Harriet arahinduka. No, of course not. Yakwereje oya. Ntabwo yanyoreje. Wamenye gutawundi. I mean, I just asked around. Nagiye mbaririza abantu benshi batandukanye. No, okay. Ninde wundi uziko mba hano? No, don't touch me. Umva utangwara. Muzabagira mu bwo barahinduka. Look, he told me his name was Dan. Yambeshe ko yitwaga Dani. Don't care. I Ibyo don't ntabwo bindeba. with him. Just Nta nubwo nyene ikintu cyamuza nawe. Okay. Ujye kure yanjye sibyo? away. Kandi ujye kure yanjye naguhamagarira polisi. Uyu mudamu sinzi Peter yamukoze iki. Sinzi Dani yakoze biki Harriet Mason. Urebe filime. Ariko arambwira ati sinshaka ko munamenya nahundi. Bwati inzu yatashye nawe byamucanze. Arimo arikorera iperereza gake. Wa musore Kayini yabwiye Dani ati cyo nakubwira cy'uyu mukobwa ni umunyabwenge. Niyo muntu uzagutamaza uzaguteza abantu. Mukobwa aragiye atangiye kuvumbura byinshi. Uyu mugabo ugenda yindura amazina. Abantu babanye nawe bakaba batifuza ko abantu bamenya ahantu baba. Abantu babanye na Dani bose baragenda bakihisha. Ese Dani ni umwicanyi. Takaroso hasi. Areba kakaroso. Anaga muri puberi. Uyu Dani abantu babanye nawe bagenda bagahindura amazina, bagahindura adresse bakihisha. Na Dani nawe ubwo akaba yaravuye ku izina rya Petero cyangwa se Peter akajya kwita Dani. Kere probleme. Mukobwa araho ajya kubona maniga arimo arava hakurya. Tangiye kugira mu rwicekwe. Bimwe tese yamubwiye ati wihubuka ujya mu rukundo cyane n'uyu mugabo utazi neza. Mukobwa ngo yinga ibintu byo mu nzu ye ngo abizane hano mu cyaro ngo babane. Yewe ni delivery. Ni Dani. Mukobwa asigaye afunga amapata yose. Hi. Bita sheri. Since when do you look up? Kuva ryari ufunga ipata ryo hejuru? I heard something outside. Mana numva ikintu haza kibujabuja. Fake myself out. Mana biranganga bitamo gufunga. Can I come bearing. Uranye mvitaze cyangwa. Nare nguzana impano.
Mukobwa, oya winsoma ntago ari ngombwa ntago bikenewe. I wouldn't. My Ihangane. doing backflips. Mana munda harimo byadogereye munda. Twice, did she? Test yakugabira ibiki? Mukobwa yanga kumusoma. I have chicken. Nakuzaniye chicken breast. Grandma's special recipe. Ati rwose nshaka gukora special ya nyogukuru wanjye ajya gukunda guteka. Somebody on Google. Haraye n'imigati ariko ajya gukora umvuga no kuri Google. Mukobwa atangiye kugira urwikekwe. Niki kindi se? How can you be sick Hasi waba warwaye ute? and still be so beautiful? Mana uri mwiza nubwo urwaye urasa neza. You don't feel sick. Mana ntabwo uri kushyuna shyushye. Mana ndimo ndacisha hejuru no hasi mu ndambi meze nabi. Straight to bed for you. Ndagana no gutegurira agasosi n'umugati. I feel like I should be alone tonight. Ndumvira ijoro wataha iwawe ejo nshaka kwirarana. It's not pretty, so. Ndashaka kuba ni njyenyine. Urebe? I drove all this way. Oh, ntacyo natwara nkataha. Dan, Warataka kwitaho Dani. I want you to go. Ndashaka umvire mu rugo. Buriya abazungu n'abana beza baravuga ati mvira mu rugo. Urasohoka ukagenda na bya rwazerera ibi nta bisobanuro abazungu bajya batanga. Ati ndashaka umvire hano. Ni inzu y'umukobwa. Okay. If you're so adamant. Oh, niba wumva gwa amahoro nagenda ntacyo bitwaye. A lot of fluids, alright? Ariko unywa amazi menshi niba wumva mu ndata ameze neza uryame ejo nzaza nkurebe hakiri kare. Urebe filime? Ati niba wumva mu nda byadogereye unywa amazi menshi unaryama uruhuke. Nta kibazo. Before I forget. Ariko mbere ko nibagirwa. I found this. Hari isaha yawe nayibonye munsi y'intebe. Hari anegamira. See. Munsi y'intebe. Mu modoka yanjye. Maniga nawe yabonye isaha. Man, ubuse. I've been looking for this everywhere. Nayishatse buri hamwe. I heard it beeping. I thought I was going crazy. Nanjye numvaga irimo irabisona cyane. After dinner the other night. Kuva ryaje utwo dusangira narayibuze. Erega zino saza zifite buno bukomo bwa silikoni burambangamira. Bonera rero kandi urakoze. We're finding it. Kuba wayibonye Mercy pe. Urakaza neza. My hero. Ntwari yanjye, je t'aime. Ariko iri joro tumuka. Ariko ntuzongeye kwibagirwa imeze isaha yawe. Maniga yamenye ko uyu mukobwa nako nakandeke kubivuga. Namwe mukanure. Kobwa nagakize uri mutipe. Iriya c'est une problème avec cette question que ni gifaransa mbavuze namwe mukanure cyane. Aya. Deba filime sasa. Lena? Harriet. Ni Harriet. Got your message. Nakiri ubutumwa bwawe. I shouldn't be talking to you, but ntabwo nakabaye mvuga nawe muri kano kamwanya. Harriet yamweje voice note. If he's done this to you as well, then reka nizera ko uyu mugabo ataragukorera bino bintu ngiye kubwira ariko ugomba kubimenya. Nibwatinze yafashe ya mbere aza kureba Harriet. Conference. Ati bwa mbere nza muri Sydney naje muri conference. Someone introduced us and we kind of clicked. Ati rwose umuntu yaraduhuje ampresenturi ya mutipe Peter ariko byabaye nk'uburyo bwihuse. It felt like fate. Numvaga ari nk'igeno ry'Imana kuba muhuye n'umuntu baduhuje tugahita dukundana. Peter was so kind. Peter yari umusore w'umwana mwiza. Smart. Umuhanga. My type through and through. So umva nabonaga ari type yanjye nyine kwa kuntu ubona umuntu ngahita umwiyumva mwe bati ubundi uyu nawe narabuze. Extended my stay. Byatumye numva ko twagumana. Anyway, after a while I nari mfite gahunda yo kuva muri Sydney nkajya mu wundi mujyi waho nakoreraga ariko biba ngombwa ko duhita tubana. Decided that I needed a proper place. Ariko byatumye numva ko nyine ahantu ngomba kubana nawe. Uyu mutima afite ukuntu atera abakobwa injuga bagihura agahita umukobwa agahita yumva ko bahita babana mu nzu imwe nk'ibyabaye kuri kano Kalina gafata ibintu byari mu nzu yako yari i Kigali ngo kamijyane hehe epfiriya mu cyaro mbane nawe. He suggested we move in together. Umutipe rwose nyuma yaho yuko mbimupropoje ko twabana nawe yarabyemera ngo tubane. And I was head over heels. Ati numvaga ari byiza. And it felt like my choice. Ahubwo numvaga ari amahitamo yanjye atari nawe umusore ko nyine numvaga ndi mu rukundo ruhambaye. But in hindsight it was all him, right? Ndabizi uriya musore nawe niko yamfashe. Then what happened? Hanyuma se byaje kugenda bite? He changed. Yaje guhinduka. He started keeping tabs on me. Yatangiye kunkurikirana aho ngiye hose. He'd always ask me where I was going and why. Yatangiye kumbaza ahantu hose ngiye n'impamvu magiye. Muri make yatangiye kungendaho. He made me feel like I couldn't see my friends anymore. Yatangiye kumbuza inshuti zanjye akambwira ko nagomba kubana n'inshuti. Nibyo yamaze iminsi biba kuri Kalina nako akabwira ngo ntabwo ngomba guhura na Tesi.
atatangiye kumbuza inshuti zanjye akajya mbaza ngo ngiye he najya ku kazi akankanira. So I broke up with him. Nuko byenze twatandukanye pe nta mugabo wambuza gukora. Then my mom got sick. Hanyuma haciye iminsi mike turatandukana amaza kurwara. And I went back home. Biba ngombwa ko naho iwacu. He showed up at a funeral. Uriya mutipe nagiye kubona mona aridumbukije mama yapfuye aza mu kiriyo. Then at my old place, azi iwacu mu cyaro. I'd wake up to dozens of calls from all these random numbers. Ati natangiye guhamagarwa n'amanimero y'abantu batandukanye, amanimero y'abantu benshi bagiye batandukanye. It was one night. Rero ryari ijoro rimwe. I had a friend over. He must have been waiting outside. Nari mfite umushuti wanjye rwose yaranegereje hanze. Watching. Arambwira ngo umutipe asa nkaho ncunga aho ngiye hose. When he saw us, he lost it. Yambonanye n'uwo mushuti wanjye uwo Dani arasara. Peter yarasaze. Yaraje kubita urugi ararukura. Amunaga mu muhanda baragundagurana. Nanjye ambwira ko ndi abakobwa bicuruza ntago navuga ijambo ariko bavuga ngo arantuka nanjye ngo ndigurisha kubera ko nabana n'uwo mutipe twakuranye. Twararwanye hafi gushaka kunyica. Are you fucking serious? Base uri seriye cyangwa? Ndakubeshyera iki? Dani yagiraga akantu ko gufuha nyine akumva ko yakwiharira akaguca ku nshuti akaguca ku muryango akumva ko utanakora n'akazi ube nka housewife w'abagore bo mu ngo bo guteka gusa. I took out an ABO. Nicyo nakoze nta kindi. Mom's surname. Naragiye mpindura amazina yanjye izina rya mama mpindura akazi. I moved houses. Nimuka mu nzu nabagamo. Everywhere. Nimva ahantu hose yaranzi. Mpindura n'umujyi nabagamo. I couldn't leave that. Nagize stress ku buryo nashoboraga kuba narya nashobora kuburyama. Ibaza umuntu wamwambiraga akumva ko naba mu nzu gusa. Nari meze nk'imbohe. You know what? Urazi? People tell us to find someone who worships us. Rimwe na rimwe abantu batugira inama mu rukundo bakatubwira dushaka abagabo badusingiza badukunda cyane. And Peter truly did. Ariko Peter yaransingizaga Mana yampaga kaya kikandenga. Ariko nyuma y'izo kaya wa mukobwa byabaye. Aha. That was the scariest thing I have ever experienced. Ibintu byabaye nyuma y'uko uyu mugabo yansingizaga kangira igitangaza. Nagize experience y'ibintu byanteye ubwoba. Na n'uyu munsi naribagirwa. Niyo scariest experience nigeze nyira mu buzima. Aka nako mutipe nakemerera kujya ku kazi akamubwira kujya ku kazi. Felt like fate. Nase imukunda naumva gatari nk'igero ry'Imana atari Imana yabahuje. Right, but what if it wasn't fate? Or chance? Ese wasanga atari igero ry'Imana cyangwa atari n'amahirwe? Ese wasanga? What if he chose you? Wasanga rero waguhisemo. The place you stayed when you first got to Sydney. Ese ahantu watuye bwa mbere ujya muri Sydney? Do you remember the address? Wabayibuka address yaho hantu wabanje gutura ukigera muri Sydney? Annandale maybe. Annandale niba nibeshye ni muri Annandale niho nabanje gutura. Kanebe kuri application. Application nabanje gutura. Cyangwa wagiye muri amazu yitwa Manest Share. Zanzu z'abasore bakodesha zo kwicundeberamo. Kumbe maniga do. Ibyibera mu nzu byose umukobwa byakora byose abahamagara. Iyi nzu nayo mu cyaro nayo yesitemo za kamera. Ibyo umukobwa apanga byose byavugira mu nzu byose. Maniga byose ababyumva arabizi ko yatangiye kumuneka. Aya bas. Ho. Aya. Bamwise Dan cyangwa Peter. Mwabakobwa mujye mwitondera abantu baza ngo mwagiye mu rukundo mukayagara ngo murungo tubane ugahita wemera. Niyo mpamvu mujye buri akantu k'umuranga ka kera kari sawa. Muna habwa umwana ko ari unaka nyabuna byavamo koko basanga yubaha ababyara atinya umuryango. Yabwatinze hakuno. Lena Phillips to see Ken Curtis. And it's got Lena Phillips naje kureba Kane. I was told he was in recovery. Bambwiye ko rwose ngameze n'abatameze neza. Byagenze biti. Baretse gato yandaje. Yaje ku bitaro. I'm listed as his next of kin. Urakora cyane numvishe makuru yihuse. Nago akaba biri hano. Do you know what happened? What happened? Ibyabaye nibiki? On him. Wagambaniye umwana wanjye. Gave up on him, you all did. He killed his best friend. I know my son. Umwana wanjye namuzi ntabwo yakwica. Ntabwo umwana wanjye ari umwicanyi. Nyina wa Kane niba yarwaye ari mu bitaro. Agize ku bitaro akubitanira nande na nyina wa Kane. Kureba kamera. Uyu mukobwa yaratangiye kujyamo akantu kihungabana. Maneke niba yarwaniye muri gereza. Niba byagenze biteje ne kone pa. Ariko uko biri kose bamukomaguye. Yaje afata depression ziwe na impression birangira mu kubisession. Bite. Manigaraha. The fuck were you thinking? Watekerezaga iki?
picking fights with a bunch of skinheads? I mean, umvaga bari abantu baza skinhead b'abanyamegizike mwahangana abakariteri. Just stop doing dumb shit like. Waretse ko ibintu by'ubuswa wa mugubu. Jesus Christ. Ana nyagasani. Ubuzaruhuka rwashize mu mwuka. Narakwandikiye. I wrote to you many times. Nakwandikiye inzandiko nyinshi. Kenshi gashoboka. Blaine. Ngerageza kuba nagusobanurira. In prison you are what they say you are. Umva muri gereza urimo iyo bavuga kurimo. Mutipa sa nkuvugira mu migani. And you wonder what if it's true? Ndimo ndiba ese nakujya bazana ari ukuri. What if I am a killer? Ese koko ujya bibaza niba ndumwicanyi. Ujya ubyibaza. I know I am, I'm not a good man. Oborina ndabizi nawe muri wowe uvuga nago ndumugabo mwiza. But I know deep down I didn't kill him. Ariko ndabizi ko ndane muri nge kabana n'urwane natsinze rirya joro. Ndabizi ko nago nigeze ni Chakseri. Kararira uyangane. Mama wa Kane nawe avayo. Umva buretse. He came to see me. Yaje kundeba. Dani yaje kundeba. Witonde kandi witwararike. Okay. Sawa. Ambwiye ko Dani yaje kumureba ariko Dani nawe yizabwira uyu mukobwa ko yaje gusura Kane muri gereza. Ariko ambwiye ati witwararike witonde. Rangije. Mukobwa aracomoka. Amaniga aramubwira ati nakwandikiye inzandiko nyinshi ariko nta rwandiko namwe yarigeze yakira. Akira aho yahuye na Harriet amubwira amakuru yose kuri uriya mugabo. Amubwira imico n'imyitwarire n'imigenzereze. Agiye kureba basangamo missed calls 13. Yamuhamagaye inshuro magana. Ntiyabitindaho yikoza mu modoka. Sasa hakuno. Kwa Claire. Dan, what are you... Dani. Someone order in. Niki? Ntabwo ufasha arukeneye se. Plans? Hari ibyo wapanze se? No. Ntabwo ugeze umugana ariko. Oya ntabwo byari My ngombwa. schedule cleared up, so. Ariko gahunda nafite z'akazi kasa n'akarangiye. Hey, Zara. Bite Zara. Maniga natunguye Claire. Is not here, is she? Nena ko nawe uri hano. Why would she be? None si yaba rero aho mariki. Is everything alright? Ibintu byose bimeze neza se? Yeah. Cyane? Everything's fine. Ibintu byose bimeze neza. I thought it was meeting her here. Nari nzi ko turi buhurire hano. Must have got my wires crossed. Wasanga twese twayoberanye. Help you with? Nagufasha iki se? Urumva? The studio. Muri studio. Niho nyene kununganyiriza. Sasa umugabo aje abaza ngo Lina ari hano ngo bari buhahurire. Reba filime sasa. Nibwatinze. Uyu nawe azana bya bintu bikate ngufuri. Ataka gufuri hamwe umugabo abika ibintu kuri company. Arangije yinjira mindani. Uyu mugabo uhindura amazina. Abantu bose bamenyanye bajya guhuza ugasanga bashaka ko banamenya aho baba. Yakira amakuru menshi kuri Harriet na Kane amuga ko Maniga yamusuye gereza. Inzandiko zose yamwoherezaga nta namwe yabonye. Agira amatsiko ububiko bw'uyu mugabo. Aza gupima studio arebe n'ibiki areba muri studio. Mugabo akiraha yakira ubutumwa ko muri storage unit ahantu abika ibintu kwarimo motion detected. Hari abantu bafite za detector ahantu babika ibintu byabo. Umuntu yakwinjira mu nzu ugahita wakira iki sinyare kuri telefone. Nkuko West uhuza kamera na telefoni harimo na motion detector ushira mu nzu yawe ku buryo umuntu yinjira mu nzu yawe ugahita wakira notification amenya ko mu bubiko bwa umuntu winjiyemo. Umukobwa kugera hano umugabo akora ku mashansi ariko storage unit yiwe huzuyemo za kamera. Urebe filime sasa. Uyu mugabo aya makamera aya maziki bari byo nibaza. Raka Maniga yavuye kwa Claire vuba atanakoze ibyo yakoraga acana icyuma. Uyu mugabo sinza afite urwikiye ko rwiki. Uyu mugabo ona sasa Gakobwa kageza aha kabona ari ama screen. Reba filime sasa. Kobwa yicara hano. Password namenya ari ikira.
yitonze. Yandikamo izina rye rina. Kumba manega yahora yari barirukanga. Nimba afite urwiceko rw'iki? Mujinya. Akanda enter. Dore ngo arafungura amascreen. Kumbe maniga yateze amakamera menshi mu ngo z'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu bagiye hatandukanye, ni benshi agenda areba bari mu ngo zabo, abagabo n'abagore, urugo rwose agiye ngo agiye kwishansiye aze kukirangiye vuba. Ne bitandatu ukwezi na 2 ku cyumweru aracyari mideya.